муҳтарам тамошобино ва подписчикое ки то имрӯз подписатсия кардагаанд дар канали Бехайр ва нашри нахустнамоиши барномаи ошкоро дар канали Бехайр ва меҳмони аввалини мо Rest Pro Navic MC. Хуш омадӣ бародар. Салом аввалига ҳаматонда ва чӣ хеле ки бо аввалин меҳмоне давомша нигоҳ мекунем ҳама каса бовар дорам мумкин маъқултон мешавад барое ки пурра кайсайдай. Барномаи мо иборат аз 15 савола ва пеш аз 15 савола дата додан бояд мо чӣ хел дар саволоти ҷавоб додан метавонӣ, чӣ хел наметавонӣ. Мақсад рафти барномаро дата фаҳмонем. 15 савола, дар 15 савол метавонӣ рост ҷавоб диҳӣ, метавонӣ дурӯғ ҷавоб диҳӣ. Ба мо дар поёни барнома менависем ки ҷавобш роста ё дурӯғ ва метавонӣ ки умуман ё ки ҷавоб надиҳӣ ва барои дурӯғ мумкина ине ки мо ростша ҳайсад мо ҳамун саволеро ҷудо кардагем ки ростша худ мо намедонем. Дурӯғ гуфтӣ мо дар видео дар поёнаш менависем ки ҷавоб дурӯғ аст. ва пеш аз барномаро оғоз кардан мо як 4 саволе дорем ки бояд сабаб мақсад ҳамун хеле ки мо савола метаем тез бояд ҷавобша гардонидам. барои пешакӣ як чӣ мегӯянд прогон. Саволи 4 саволи аввала бояд дар 5 секундӣ ҷавоб диҳӣ. Саволи якум мегӯяд ки 4 давлате ки рафтан мехоҳ. Франсия, Туркия, Арабистон, Қатар. 4 калимаи хориҷиро талаффуз кун. 1, 11. Гузашта. Мама, папа. 4 орзуи асосита бугӯ. Орзуи асосии ман худованд аввал ҳамаро бита. Худованд баъд нафареро ки додан намехоҳад бо мақсад водан битавад. Баъд ё баъд вождан битавад, чоруман битавад. 4 реперро ки гӯш мекунӣ. 4 репер. Бигзар. 4 реперро ки шум мебинӣ. Шам бигзар. Хай сар мекунем анаки саволои асосиро, саволое ки и вайбет контакт сар мекунем. Саволи якум. Ташкилдиҳандаи Rest Pro кияй? Ташкилкунандаш хеле фикр як ҷое омад ташкилкунандаш реп тоҷик. Ташкилкунандаш репи тоҷик. ҷавоби Navic MC репи тоҷик. Саволи дуюм. Мақсад аз ташкил додани Rest Pro? Мақсад ҳамин кор кардан пешрафтан як ҷое буд. Алиш кардани тема мақсад як вақте буд ки мақсади клан шапошап вазмин буд. Кам мақсад тема кунаждан ве як темаи нав дар кор буд. Мақсад аз шапошап худтона дур кардан буд. Аз шапошап дур кардан буд. Маълум буд ки вайнаи нав сар мешавад, вале ки характери нигеро омада маълум. Айтим рафтен ё сиртон кардан? Рафтем. ҷавоби нависи айтим то ҳамин рӯза баъд мақсад чӣ кардам ҳеҷ камонро сир накард ва ҳеҷ кас айтим сир накардан. ҳар дар ҳолате ки мисол мехостан сир кардан баъзеҳоро ки мақсад ҳамн бобошка наметавонист гуфта бисёриша мақсад хафа кардан намехост. ки ҳамун савол мақсад ҳеҷ каса сир накардан ё ки ҳамн кас хулоса ҳеҷ кас сай накарди курда ҳам хел менашиде ва аз сабабе ки мисол бисёрӣ будан онҷо будам мо то қабулбошкаро фаҳмонда намешти ки чӣ амхали мисол ҳамин тема мақсад ба гузашти вақт фаҳмӯши дамаш. ҷавоби Navic MC айтим рафтам худам. Саволи чорум. ҳозир дар Rest Pro чанд нафара? Дукас. Яъне ман ралик. ҳозир дар Rest Pro ту ралик. Айзик чӣ? Мақсад мо ҳамхе маслиҳатҳо буд ки чунин думо кардаме ки навигарӣ намекунем номи Rest ҳамчун мақсад як намояндаи Rest я навигарӣ ба мақсад ҳамин номи клан қатъ ки намекунам мақсад автоматически мо мақсад мефаҳмем шитоби ки мақсад рафт омада ё фалони биромаду гӯштасир кардан хеле нашавад. ҳамхе хулоса мондагирам ду моҳи хомӯшӣ аломати ки дар Rest Pro нест. яъне 0 грамма мамхе. Ноли кам хеле аки ёра фаҳмидам мешавад мақсад корашон бисёртара ка иш думи донишгоҳ иш думи зиндаги бачаҳо
با فامیلش میشه اما خود من بولاتوی میشه 6-7 مایره میشه پول. سوال پنجم تکستای شما را کی ویش نمیدزه و در اپاننتتون میفروشه؟ تشکیل کننده شب یا کی؟ کی میدزه کی تشکیل کی میکنه؟ میدزه اون معلومه بازیام. تشکیل بازیام. کننده شما. تشکیل کننده سببی یعنی تکستای شما را در دست حریفاتون قلدن شما. نه یادش مثلا باطل 0 گرم و فقط داره خاطر که مثلا اونا بعدن خودش گفت که ما کردم همین کارا. برای شاید پاددار موندم. مرا؟ آن گپ ابیزات نه دروغ نیست روست. این واسه راست نه. یعنی تکستای 0 گرم در ماریو تشکیل کردن تکستای 0 گرم دست ماریو قلدنش شون کدگه. خب سوال ششم دیگه گپی من نیست برادران نفرات که خطا میفهمن گپی من نیست گپی خودشون مثلا اگه چی باشه مردا کپرسین بود یا سوال ما داشته باشه ندلی ما داد میسین. سوال ششم ای موادهای به سلامتی ضرر داشته چی را استفاده می‌برید؟ مثال ای موادهای به سلامتی ضرر داشته چی را استفاده چه می‌برید؟ موسیقی چه میاد چه چند تایش دلت میکشه؟ سیگار تلفن. خب جواب نوکمسی سیگارت و تلفن. سوال هفتم سبب نافهمی بین شما و یعنی تو رالیک مستر ازیا. سببش معلوم بود مقصد ویدیوش عزیز گفته بود چی سبب داشته چی بود من فکر کرد از سبب اساسیش اگر فهمیدن خواهیم نه موظف خفه نمیکنه اگر سبب اساسیشه برای که نفهمیدش اگر کن بعضی وقت من شکو حالت دادم خودش نمیدونم چی کار اسم سو یعنی همون عمیق سبب خفگی بود یا که بسیار خفگی و بیا ما آبشی دنیا را بفهمونم با میگم مقصد آمده گفته برسونم که سبب اساسی بخیلی میشه در کارو بخیلی سر میشه مقصد چی میشه من نفهمی میشه و بعضی آدم خیلی نمیکنه که بخیلی کرده است بعضی آدم میکنه کارا میشه بچه هم پس کامل فهمی میشه بعد میفهمه که این کارش ایسای بخیلی بوده من خاراکتر کم دسته نسبت یا جواتم مقصد همون بعد بینی دنیا همون خیلی چیزی داره نه حسابی بخیله هم دا بفهمه یا کردم اون جواتم خط پست یعنی جنجال میشین رازبور میشین هم چیزا بدونه که حسابی بخیله هم در اون حساب بیان نیست باید داره جوابت قبول. سوال هشتم چی با بعدی ای تیم رفتن ترکوی پرمضمون ای نوکمسی کم شده؟ بعد زندگیش به کجا ما برمادم راسیا رفتیم و 4 ماه گشتیم اومدیم بعد یک رژیمی معین تشکیل کردم ای سبب که مثلا زندگی و ایس رپ به طرفش وقت راهو مقصد یا رژیم میدم مقصد خدمت مواردم و مخلصم کوشش میکنم و مختار کنم مقصد دمو دا یا ترک ده ترک طول یک سال مقصد 10-15 ترک همش را مقصد بسنده و بجه زندگی جو خچاگیری طول 2 سال اشتیاق شد انی همیه سببش سبب زندگی را اول آباد کنیم 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بلکه آدم 50 سال میزنن زندگیشون آباد کنن نمیتونن در بعضی حالت مقصد با میشه آوریم که انا که سوالی نوبتی ما سوالی نهم که جوابی داده در هشتم دروغ میکنه خودش اتوماتیک راست که ترکی دانه دانه رالیکت نوشتگی راست شابون راست شما میدونیم شدم سکوتی ما و مدونستگی خیلی مدونستگی بعضی بچه ها مقصد خودش نوشته خودش نوشته جوابی نوکمسی ترکی دانه دانه رالیک خودش نویسونده بوده و سوال دهم سبب محکم شدن استودیوی رست پرو استودیا نامشالی شد بعد چی نامش؟ بیا محفظ دیسی مدیا شد دیسی مدیا شد چی سببی خیلی شد چی خیلی شد نشدش کارا چی استودیا را فروختیم دستایی باش نمکشتیم سازه خیلی سوال 11
چیبا با همه فهمیش و استعداد айнави кемси на ситораи реп шида на шери майдони батл Бари қина ситора шидам, ситора будан қина. Ситора будан қина ва бари ситора шидан 1 соат бас рехунис. 1 соат додам ча ситора мекунам дар кошра. яъне оли озиражда худат намехоҳӣ Бо ситораи реп шидан ситора реп шидам. То шери майдони батл чи то жинамехун. намехоҳӣ То амрӯзе ки мардум толи гӯшао хаёлаш бобурад нави кераки пештарак мешинохтану мегуфтан шогирди фалония ё додари фалония ё ки ба дер намешав яке дер шав мегӯм ку бобои файз дар 70 солагиш якинам вали телевизори тоҷикистонам ҷингон яке биромади торчаш дар дасташ. хуб қабул ва мегзарем ба саволи 12 батли байни твлен мешава ё не Аниқ нест. аниқ нест 90% мешавад. 90% 90% мешавад. Барои чӣ ки маслиҳату ҷо писозашда ки кай мешава 90% маълум нест ҳамаиш 110% маълум нест. батли нави клен мешава лекин 90% номаълума ки кай мешава. саволи 13 се саволи охирон ва сабаби нофаҳмоӣ байни тв шон-мс Сабаби нофаҳмӣ гуфтам саволи чандуме да бояд гуфтам азия ман ба ҳам бахилӣ буд. бахилӣ яъне азия дар шумо бахилӣ каду ай группа рафт ту дар шон бахилӣ кадиву канди барои чӣ ки ман намехостум аввалаш ки ман дар ҳеҷ кас бахилӣ намехостум. бахил ки мебуд буралига бахилӣ мекардам ё тема дига мекардам не ки аҷиҳате ки меган заданат бизан чӣ хеле бо меган заданат грез не заданат бизан меган мода меган ответте обратно мақсад чӣ ки мақсад чизе гуфтан халқ наке чӣ корет кардан ответ бите хубӣ кардан хубӣ ки мисол ман ҳам хеле мефаҳмидам чи ва бахилига ки бисёр дидам ба даъват расидам баъд бахилӣ кардам бахилӣ рӯйшуд кардам мақсад ки акарам мо айтида бахилем аз бахилӣ мехоҳем мо публикада бахилӣ мекунем мебурем видео раз тишина бахилӣ ки бошад мақсад ки палё нишидаги фокусот уже тирам убро байни мардум нанишон те намё қатъӣ рӯи шод гавза рӯи аслӣ баъд кашокаши шабушаб дар чанд сол хеле буд анаёш баҷо мондан баҷо нестан. айни ҳол муносибатҳои ту бо шон-мс дар кадом ҳолатанд ях поли ях поли ях яъне ягон рафтуомад нест не мешава ягон вақте ки рафтуомад шавад не реп байни мухлиси реп намешавад аниқ. ва мерасем ба саволи охирон ба фикри худат то кай дар реп мемонӣ Я ҳеҷ кас гуфта наметунам ягон кас ҳеҷ кас гуфта наметунам чанд қареб дар кай меравад чӣ хеле мекунад вақт нишон мета вақт барои мо хоҳиши худмон ҳар бор гуфтем бо нашидем раҳмат ки дар барномаи мо иштирок кардӣ 15 саволи мо ба охир расид ва ба нафарҳои тамошобин гуфтанем ки ин буд 15 савол бо нави кемси дар барномаи нахустнамоиши ошкоро ва ай 15 саволи ба мо аз мо дар нави дода шуда дар 4таш нави кемси дурӯғ ҷавоб дод ва дар 11таш дуруст яъне ҳозиражда рекордсмен рафтистӣ. ягон таманниёт ба мухлисо зинда бошан ҳама вақт чизеро ки ман дар дорони ман вақт намеём ё ки ман илоҷ намеём масъала нишоншон мекунам пуст дигаро тамошо кунам не ки таманниёти мисол чӣ хел бигӯм ай реп берин дар зиндагишон чӣ хеле намуда гуфтам худованд аввал ҳамаро бута ҳамара чӣ мухлиси ма чӣ мухлиси нест моеш ки душмана худованд раҳму меҳру шафқат шумта шутоби бас кунам мақсад намоҷетира
постепенно мефаҳмам ҳамаш мақсад бо чи таманниё дорам чи надорам 20 ҳоло ист ё навигари ягон таманниётои калонтаракамо клип қатъи мефаҳмонам муқиса. Аҳмад, зиндаву саломат бошӣ. Умедворем ки барномаи мо ба шумо писанд меояд ва дар канал обуна шавед. наворҳои моро ба лайку дислайк қадрдонӣ кунед. Зинда бошед.